munsi w'ejo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari inyandiko yasohoye, ariko muri iyo nyandiko harimo akajambo kamwe yanditsemo. Ako kajambo niko kakomeje gukwirakwirana n'uyu munsi abantu bose tukiri kwibaza ngo ese biriya bintu bisobanuye iki. Trump yanditse inyandiko agezemo hagati yandika ngo icyitwa ngo ni fast attack ships, cyangwa se ni nk'amato matonya yihuse cyane mu kwataka. Abantu benshi batangiye kwibaza ngo izo fast attack ships za Iran ni ibiki, ku buryo Trump azigarukaho, azitsaho, azitindaho, kandi avuga ngo igisirikare kirwanira ku mazi cya Iran yarakirimbuye. Iyo rero niyo ntwaro y'ibanga y'iki gihugu cya Iran, ngira ngo muri kano kanya tunaganireho. Na perezida wa Amerika arayizi, ngira ngo uri kugenda ubona ayo mafoto ari imbere yawe ari buze kugenda caho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo bino bintu tubisobanukirwe neza, ku munsi w'ejo nibwo yasohoye inyandiko, arangije avugamo amagambo avuga, tugendane gake gake hano hantu byumve. Perezida wa Amerika yaranditse ngo Iran igisirikare cyayo kirwanira ku mazi narakirimbuye cyose, atamato yaba agera mu 158 y'intambara yose narayarimbuye ari mu ndiba y'inyanja. Ati ikintu cyonyine tutarashe kirwanira ku mazi cya Iran ngo n'utwato dutonya, ngo kandi natwo ni umubare muke, ngo y'utwato abanya-Iran bita ngo ni fast attack ships, ngo nitwo twato twonyine tutarashe, ngo kandi natwo bafite duke, ngo kubera yuko utwo twato twabo ngo twitwa ngo ni fast attack ships, ngo ntago twebwe tutubara nk'aho ari imbogamizi kuri twe, ariko kuba yaratumentioninze akatuvuga akatwandika ngo twebwe twato twanze kuturasa kuko nta mbogamizi tuduteye, ntago twabangamira amato manini yacu y'intambara, ariko ntago ariko kuri. Utu twato ni tubi cyane. Trump kujya kutwandika mu nyandiko yakavuga ngo icyo tutarashe ni buriya bwato bwabo butonya bw'intambara ngo bwitwa ngo ni fast attack ships, yarari kugerageza kuko yaramaze kubwirwa ko batigeze baturasa, ahubwo kandi utwo twato ari tubi cyane dushobora kumutesha umutwe mu nyanja, nk'uko za drone n'ubundi zamutesheje umutwe zigura 30,000, kandi afite za bwa bwirinzi bw'ikirere buhagaze amamiliyoni. Niko n'utwo twato dukora, dushobora kuba twamutesha umutwe. Kuko Trump mu nyandiko yaranditse ngo icyo tutarashe ni buriya bwato bwabo buto kuko tutabubonaga nk'imbogamizi yatubangamira, ariko ageze imbere arivuguruza arandika ngo mbahaye warning cyangwa se kizoga sopo, kamwe muri ubu bwato butonya bw'abanya-Iran ngo bwitwa ngo ni fast attack, nikaramuka gasatiriye ahantu hazaba hari bariyeri y'amato yacu afunze amazi, ati ubwo bwato tuzahita tuburimbura dukoresheje systeme hambaye twakoresheje ubwo twaturitsaga amato yacuruzaga ibiyobyabwenge matonya mu nyanja. Ngira ngo muribuka ko amazi igihe yaragosa amazi ya Venezuela, ubwato bwose bwacuruzaga ibiyobyabwenge bari ubwato buto bwihuse cyane. Trump yagiye aburasa, nyine bagiye baburasa ngo bwaga busoye ibiyobyabwenge muri Venezuela. Ngo rero uko twarashe buriya bwato bwacuruzaga ibiyobyabwenge, ni nayo systeme tuzakoresha turasa ubwo bwato ngo bwitwa ngo ni fast attack bwa Iran, nibushaka gusatira hazaba hari amato yacu y'intambara. Ati yo systeme tuzakoresha turasa ubwo bwato irihuse, ni mbi cyane. Arangije ahita asezera. Mu yandi magambo, Donald Trump afite amakuru y'ubu bwato butonya, iyi ntwaro y'ibanga abanya-Iran bibitseho, bivuze ngo muri iyi nyanja hashobora kuba hagiye kuberamo intambara idasanzwe. Reka twinjire ku byaka kato gatonya cyangwa se ubwato butonya bwa Iran n'uburyo bukoramo, ku buryo perezida wa Amerika bwamuteye ikibazo akaza kubuvugaho, no kuba bwihanangirije, no kuba bwiyamye, no kuba babwiye ngo mumbabarire rwose ubwato bwanyu ntazaburimbura. Buriya iyo ikintu kitaguteye ubwoba cyangwa kitaguhangayikishije, ntabwo uza kwirirwa ubwira abakoresha utwo twato duto ngo twato duto twanyu nubwo ntaduturikije, ngo ariko nimutuzana natwo nzaturasa, ngo nkoresheje iyi tekiniki n'iyi nanakoresheje aha n'aha. Ukumva Trump ari gutanga ubusobanuro bw'ahandi yagiye arasira ubwato bwenda kumera nk'ubwo nubwo bitameze kimwe, ariko urumva ko ubwo bwato bumuteye ikibazo gikomeye cyane. Ubwato butonya tugiye kuganira hari nayo ntwaro y'ibanga muri kano kanya Iran ifite yo mu mazi yabo bazakoresha barwanya no mato Amerika yohereje, n'utwato abanya-Iran bita ngo ni fast attack ships. Bagiye bagaragaza amavideo abanya-Iran bafite tano iri munsi y'ubutaka ahantu utamenya, ahantu hameze nko mu buvumo hihishe, hubatse neza, harimo buno bwato ibihumbi n'ibihumbi, n'utwato duto. Ushobora kwibaza ngo tuno twato duto dukora gute twahangayikishije Amerika muri kano kanya? Utwato dutonya dufite umuvuduko udasanzwe. Utu twato twateguriwe dukorerwa kujya tugaba ibitero ngo bitunguranye ku mato manini y'intambara nk'aya Amerika n'ibindi bihugu bifite amato manini cyane ahambaye. N'utwato dutonya
wowe uri mu bwato bunini utarahindukiza imbunda ngo ujye kureba akato gato kari guturuka ngo karase, ukabona akato kamaze kugusatira kihuse cyane ku muvuduko utabaho. Kakato gato kakozwe ku buryo ki kaba ari gato, kataremereye, kanyarutse hejuru y'inyanja, kandi kikoreye ibiturika cyangwa se kikoreye amamisiri, ngira ngo muri kubibona ku mafoto. Utwato nk'utu ngutu dutonya rero Irani dukoresha muri ya ntambara nababwira Irani maze igihe irwana, ni intambara bita ngo ni asymmetric warfare. Iyi ni intambara aho uba usanga hari nk'igihugu cyangwa se hari uruhande rufite intwaro zikomeye n'ibikoresho bigezweho bihenze, ugasanga urundi ruhande rwo ruri kujya rukoresha amayeri, amanyanga, udutekinike twose kugira ngo bahombye babandi rwa ruhande rufite intwaro zihambaye ziri hejuru. Mbega no kuvuga ngo utu twato dutonya Irani ijya kudukora, tuno twitwa ngo ni fast attack ships, bari badukoze kugira ngo bajye baturwanisha mu ntambara nk'iyi ngiyi bisanzemo, ariyo yitwa ngo ni asymmetric warfare, ari nayo bamaze igihe barwana na Amerika na Isiraheli, aho Amerika yakoreshaga ibitwaro biremereye cyane byo guhagarika ubwirinzi bw'ikirere, ugasanga bari gukoresha bya bisasu binini cyane bihenze bigura miliyoni 5 miliyoni 10, ugasanga Irani iri kubahombya ikoresheje utudrone twinshi tuze tubahombye, baduhagarikisha ibintu bihenze. N'ahangaha rero niko biba bimeze, n'utwato dutonya twihuse tunyarutse twa make twikoreye misile n'ibisasu, Amerika ikazana bya byato byayo binini zino zitwa ngo ni destroyers n'andi mato manini cyane bagiye bafite y'intambara, ugasanga utu twato two tuje twihuta cyane kugira ngo turebe ko twahita dusenya biriya byato binini biduce muri humye. Utu twato ngo uburyo badukoreshamo ku rugamba, ntago Irani yabona ubwato bwa Amerika bunini cyane buhagaze ari bumwe bw'indwanyi bw'intambara ngo yohereza akato kamwe, bohereza nka 20 nk'utu twato nka 20 cyangwa 50, tugaturuka impande zose. Tuvuga ubwato buno bwato bufite intwaro bushobora guhagarika akato bubiri butatu bukabirasira kuri, ariko buno bwato ngo buzenguruka bugaturukira impande zigiye zitandukanye icyarimwe ari bwinshi, bukaza kandi ku muvuduko udasanzwe, ugashiduka buraje buturikije ubwato bunini bwari buhenze buhagaze mu mafaranga atabarika. Utu ngo n'utwato bashobora kukugabaho igitero kimwe, buno bwato butonya bukaza ari nk'ijana. Ni dutonya, twikoreye ibisasu, twikoreye amamashini gani, twikoreye amaroketi, hari n'utwikoreye amamisire, bukazira rimwe burasira impande zose, basha nko kwataka destroyer cyangwa se ari ama USS aircraft carriers yabo manini cyane, usibye kare abayagumisha kure batayegereza hano hafi y'umuhora wa Hormuz. Tutwato ngo bitewe n'uburyo tuzira rimwe ari twinshi, urumva nka Amerika kuri iba yakoze uruziga ngo nta mato agomba guca hano, ari amato menshi Amerika yindwanya henze. Utu twato dushobora kohererezwa icyarimwe ari nka 500, ari 1000, ari twinshi, tukaza twikoreye intwaro turasa. Hakabamo n'utundi noneho badise. Ufite ikibazo cyo kubona inzu, ikibanza cyangwa imodoka nziza? All Connect Agency Limited nicyo tubereho, tugufasha kugura no kugurisha inzu n'ibibanza, gukodesha inzu, apartment n'imodoka, kubaka no kuvugurura inzu kugera irangiye neza, tukayizamurira agaciro, tukanagufasha kuyigurisha. Tunafasha abadiaspora ndetse n'ababa mu gihugu kubaka no gukurikirana imirimo yabo mu buryo bwizewe. Ufite imodoka idakora neza, turayigusanira tukayigurisha, amafaranga yakoreshejwe akavamo, ubundi ukunguka. Sanga niba kuri wa eshatu akadomo All Connect Agency akadomo rawa, cyangwa aho dukorera Kacyiru Kinamba ku muhanda ugana ku rwibutso rwa Gisozi. Wanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 635 230 cyangwa 0796 592 443. All Connect Agency Limited, connecting opportunities. Zayininze ku buryo kituza tumeze nk'utwubwiyahuzi, nta muntu turimo, bari kudukontorora, kaza kiruka kagana y'icyato kinini kiri gihenze, kaza kakugonga kaguturikiriza ubwato, ugasanga karakwangirije cyane. Kuri ya za drone z'ubwiyahuzi zikora, hari drone z'ubwiyahuzi bura bita kamikaze, barayohereza ikaza nimbije hano ndi kayita yikubita mu gaturikana nayo kasigara ikaturikira. Hakaba n'izindi ziza n'ibisasu zikabirasa zikahita zikata zikagenda. Tumwe muri utu twato bajya banadukoresha abanya-Irani mu gutega ibisasu mu ndiba y'inyanja. Leta zunze ubumwe za Amerika ubwo zagabaga ibitero kuri kino gihugu cya Irani, ibyo Trump ajya avuga ngo amato yabo yose y'intambara, igisirikare cyabo kirwanira ku mazi ngo narakirimbuye burundu kiri mu ndiba y'inyanja, nibyo koko Trump yasenye amato menshi y'intambara yarakomeye ya Irani. Ariko amakuru avuga ko ngo tuno twato dutonya, tuno twitwa ngo ni fast attack, utwinshi ngo turacyari tuzima turahari, ndetse ngo n'andi manini y'intambara yarasigaye, ariko ngo 60% bya stock y'abanya-Irani y'utu twato duto baracyayifite, kandi turacyakora cyane.
dutonya biroroshye kutubika no kuduhisha kure ku buryo umunyamerika atari kubasha kumenya aho turi ngo turasa. Abanya-Irani bagaragaje amavideo ko tuno twato duto baduhunika ahantu mu buvumo hasi cyane ahantu hihishe. Perezida wa Amerika kubera ko atajya agaragaza intege nke, we mu inyandiko ye nk'uko nayigusomeye we akavuga ko impamvu ngo tura twato bataturimbuye ngo batumare ngo ari uko babonaga nta mbogamizi zabatera cyangwa se nta kibazo twabateza, ariko yatangiye kutubona, kutuvugaho no kutwikanga ndetse no kuduha gasopo hakiri kare, kandi yaravugaga ngo nta kintu twamutwara. Utwato duto nk'utu ngutu ni utwato two niyo tutaba turi mu nyanja ahantu hagari hagutse tubasha gukora akazi cyane cyane ahantu hagufi hatonya nko mu muhora wa Hormuz cyangwa n'ahandi hantu bigoye hatonya hagati mu mazi. Utwato nk'utu ngutu Irani yari yaratwubatse ivuga tutu n'utwato dushobora kuzajya twifashisha mu rwego rwo kugira ngo bahagarike nk'amato y'ubucuruzi cyangwa se utwato dutonya bashobora kujya bakoresha kugira ngo turangaze amato manini y'intambara ya Amerika, tuyatesha umutwe mpaka tuyarimbuye cyangwa tuyarangaze kugira ngo ubwato bunini buhite buza burangiza ayo mato manini ya Amerika n'abandi banzi. Mwagiye mubona ko kuva ino ntambara yatangira hari amwe mu mato yagiye ashaka guca muri uriya muhora wa Hormuz tukumva ngo yarashweho na Irani, n'ututwatanini boherezaga tukagenda tukayarasaho. Turanyarutse cyane ahantu tuno twato ngo tubera tubi n'utwato dutonya twihuse dushobora kuba nanone twarasira misile kure, kandi iyo misile ikagenda ikagera aho utwo twato twari twapanze kiri bugere. Ikindi bashobora kutwikoreza amarokete n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye n'amadrone, utu twato tukagenda tukabikora neza. Irani igira none n'ubundi bwato bita ngo ni pick-up class speedboats. Tutwato dushobora kwiruka ku muvuduko wa 90 birometero 90 ku isaha, ndetse tutwato dushobora kwikorera izitwa ngo ni anti-ship missile ariko ntoya za zindi zitaremereye cyane ziba ziziritseho inyuma, ndetse n'ibimashini gani binini cyane. Igituma rero tuno twato duteye inkeke Amerika cyangwa se tudasanzwe nuko ari utwato tutakorewe gukora ari kamwe cya tubiri, n'utwato tugendera rimwe mu itsinda kugira ngo kamwe karasira kandi karasira kandi karasira hari duyi bamuzenguruke bamutesha umutwe bamunanize, bananize ubwirinzi bw'ubwo bwato bunini babanze babuca intege, kuko ano mato manini ya Amerika nk'izi za destroyers ziba bagiye kohereza hano ngo zize zihagarika andi mato kwinjira muri Irani no gusohokamo. Amerika yohereza no ma destroyers kandi ari amato agira icyo twita ngo n'ubwirinzi bw'uwayarasaho. Kuyarasaho biba bigoye, baba bafite ibisasu byinshi bari burase kugira ngo bakumire ibisasu byagomba kugera kuri ubwo bwato bunini bwabo. Rero tuno twato duto tuba twikoreye udusasu twinshi n'ibindi bikoresho byinshi byo kurasana za mashini gani, bakomeza barasa kuri ubwo bwato bunini babuturutse impande nyinshi zigiye zitandukanye ubwo bunini bwa Amerika mpaka bagaca intege bwa bwirinzi bw'ubwo bwato kugeza baburangije. Tutwato twabo turi mu moko menshi. Irani igira n'utundi bita ngo ni Seraj class high speed boats. Kano kato bakubwira ko ariko kato ka mbere kihuse kurusha ubundi bwose bwo kwisi. Mu yandi magambo, tumwe mu twato duto twihuse turi kwisi harimo twa Amerika, harimo tw'igihugu cyose utekereza, Irani ni ifite buriya bwato butonya bwihuse kurusha ubundi kwisi ubwo bita Seraj. Yandi magambo, tuno twato twa Irani tumwe muri two ubwo bwoko bwa Seraj babubara nkaho rwose ari za modoka zo muri Formula 1 wa muvuduko ziba ziriho ariko zo mu nyanja. Kakato bakubwira ko gashobora kwiruka hejuru y'inyanja ibirometero bigera ku 110 ku isaha, kandi aka kato kaba kariho mashini gani, rocket launchers cyangwa se na misile ariko zazindi zorohereye zitarasa kuri cyane. Gira n'ubundi noneho bufite ikintu kimeze nk'ikiziga hejuru bita ngo ni Zulfagahar class craft, naho n'ubundi bwoko muri buriya bwose. Ubwato bwakozwe ku buryo buza bukaba bwabangamira radari y'ubundi bwato bunini, ndetse bikahita binabworohera kuhita barasa ubwo bwato kubera babanje gusagarira radari z'ubundi bwato. Ubu bwo noneho Zulfagahar ahantu burengeye bwubatswe mu buryo ki misiyo za ninjoro arizo bukunze gukora cyane, kandi amato manini bigoye ko yabasha kubukurura ngo amenye ngo hari ikiri kuza kidusatira. Utwato dutonya nk'utu ngutu rero Irani gifite, abanyamerika niho bahereye bagenda bavuga ngo nubwo Trump avuga ngo yarimbuye igisirikare kirwanira ku mazi cya Irani, ngo ubungubu ngo umuhora wa Hormuz biroroshye kuwukoramo ibyo ushaka, ntago ari byo. Gukontorora umuhora wa Hormuz ndetse n'aya mazi biracyari mu biganza bya Irani, kuko kugira ngo kontrol umuhora wa Hormuz ntago bisaba kuba ufitemo ibyato binini by'intambara, ahubwo bisaba kuba uwo muhora wa Hormuz ushobora kuwuteza amakajagari kenshi, cyane cyane mu gihe haba hari ubwato bushaka gucamo kandi wowe utabishaka. Icyo gihe ako kavuyo gatuma amato y'ubwikorezi cyane cyane ayikoreye amavuta asubira inyuma akavuga ati ahantu hari ibibazo ntago umuntu yapfa kuhaca, kandi ushobora kuhaca akato kakakurasa gato mu kanya kandi kagakurasa kakarasa ku bunini bwari kukurinda. Ako kavuyo ko guhora bari kurasana cyangwa se hacamo utwato dutonya nk'utu tw'intambara twa Irani,
ibyo ngibyo ubwabyo birahagije kugira ngo umuhora wahora umuzi, ntihagire ubwato bw'ubucuruzi bupfa kwaca uko bwiboneye, cyangwa Amerika ngo ivuge ngo iri kuhakontorora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika si ukuvuga ko zidafite amato ahambaye cyane ndetse ateye ubwoba, zirayafite ahubwo arenze, ariko niyo amato manini cyane yatojwe kugira ngo bakurikirane bamenye igipimo giturutse he, cyangwa se ubundi bwato baburase babuturitse buve mu nzira. Mu ejo bizagora igihugu kongera kubona ubwato nk'ubwo ngubwo buhenze bw'igikoko, ariko utwato nk'utu dutonya ugiye guhangana natwo turaguhombya. Ni nka kwa kundi twabonye Iran yakoreshaga n'ubundi za drone mu kugira ngo babangamire ikirere cya Amerika na Isiraheli, bigatuma Amerika itakaza amafaranga menshi. Tuno n'utwato duto byoroshye kudukora, iki gihugu cya Iran cyateye imbere, n'utwato bafite kuri stock yatwo nyinshi cyane, amagana n'amagana, bashobora kohereza buri kanya, ukarasamo 10 kamwe kakaza kakahita kaguhutaza nk'ubwato bunini, ugasanga biragoye ko mwebwe muzajya kubusimbuza, gutyo ugasanga ni utuntu byoroshye kudusimbuza kandi duhora tuza kuguteza akavuyo. Niho rero bakubwirira ngo iyi niyo ntwaro y'ibanga Iran yibitseho, izatesha umutwe Amerika niramuka ishatse gukomeza kurwanira mu nyanja cyangwa se gusagarira inyungu za Iran mu nyanja. Iyi niyo ntwaro iteye ubwoba Amerika, tuno twato dutonya. Gusa nanone hari amakuru nk'uko nabikubwiye guhera ku munsi w'ejo bundi, hari amakuru akomeje kugaragaza ko Amerika iri kohereza indege nyinshi kandi zigiye zitandukanye, harimo indege zikorera imizigo, izo zikorera imizigo zitwaye ibikoresho, indege z'intambara, indege ziha amavuta izindi mu gihe ziri mu kirere ziri kurwana. Mbega Amerika iri kohereza indege kugeza na n'uyu munsi Amerika yiriwe yohereza indege hano mu burasirazuba bwo hagati, kandi indege nk'izo ngizo zoherejwe ahantu ngira ngo urabyumva ko ziba zifite gahunda, ziba ziri mu kazi, ku buryo umuntu wese ari kwibaza ngo ese ni ibiki bishobora kuba bigiye gukurikiraho icyo Amerika iri kohereza indege nyinshi zingana gutya. Ni byinshi bikomeje kubera muri iyi nyanja, hari amato y'Abarusiya, hari ay'Abashinwa, ni byinshi Ubushinwa bukomeje kuvuga ndetse no gukomeza kugenda bagaragaza. Uri kubona ko mbega iki kintu Amerika yakoze cyo kuvuga ngo bagiye gufunga no mazi gishobora kuza kuba ikintu kinini cyane, by'umwihariko ku bukungu bw'isi. Uraza kubyuka mu gitondo usanga hagiye ibindi biganiro by'umwihariko bibyinjiramo neza, bisesengura neza. Muri ya masaha ya mu gitondo saa 12 tuba twatangiye gushyiraho ibiganiro. Ni kuri ya chaîne yanyu, biba byiza iyo wakoze subscribe kugira ngo ubone mu ba mbere. Ndashe mu kanya.